nuari kon cha kon lado ka kon week ka kon edital lot ka kon etishi rodian long ko de ko rodian rol gwaskel are rocha me ban jaling mandana tuok man ja kon ko ka kon week je ke telecom lot ke je rai te ka man tuok tema ke me de kontena kenyam kanure roja me chetto ge me gor jeno de yen nyakane ko ken mi jiram jidit de subscribe ko de notification bell de jetwan ko de lati te de kan jamala shukje well do badan ko kon wikje kimen tele kon lot keja jang use kana kon lanwar jang la shar kon la kan ka kwen ngit kon la kan ka kwen me shirek cha tuogre which kanasar gwaze dane na ka general majorten jang aje no tele ko yaot ko cha tegan ware tishiman lat kana chikana lok chikana nyir jankel karwade jenna kan warmo ko kulela ne di shogori kan ganna ka ku janga kel kanay to ngwana lonkan wat dong chade lonka kwen ke jano akuiram kel wut commercial general major jang dire kan ke tegdien chicken dire ke tegdu jin waramo mu jagji ko jin waramo mu chunkel ka jango tele jilot ki jin week ma bab kon ware ka jeno ka kon week ko la ramlen mi jek long la kon alaw baben ku dan nyok e ko ye nuar ka che mi jek je chep ko kon namo jak kon ko week jak kon ko tele kon lot wude shanak ejetion bor wude shal jeral majure me chanwar dial na ka jamo mu chikor cha tuo ko jamo ka jan janga kela mu chikaro ka jang te ko kin shu yuganan shu kanuna ko bigo bere wika sos dan ko cha ko kok akir mu yadit ko bigo nora benak bialinga gwan wo wi mona ke makelu ne te dwala long ka jang ne te dwala long to weak people ka jang ko ji jang chicken bu men yet kan ware bakana kong ne koken ka dwal dana dwal kaka mene jenen manyu do dwal kan keja chenge dana chikor chetu kan naster kore nake major general major ke general major me shaje nak re koro mo ko koro ngum shutuok chuko boke kem kole kanyal chuko kum Uganda kan nongre wika South Sudan banwar ba ko benak kanasar kana lungu shukor mo chu tok ci kon dial nen ka kor mi ci kan ngaje gwan go chanwar nak shukan majur shukan ko lokon ci nwar wonten nyen gwada dana wanwar wa ga cholo no kana ke terrorist group anwar ti chit kaka anwar ti dongde gwin tek nware changa wo de kan lado chaga nak changulel so na me nyu do kono ko koni de talot ko kon week me chikir me yadi de nyoko gwech ko kan jang dol ka la tok chu kana gujen wo tele we da dien bana let nuarati de kuidante bana ka use do moy ka kwadi ala content wi community moy ka kwara ka ja akwi ko re ci tore wi kanasar ko je kan ngaja gwano na me teliatetan en rada dien me bit biyiga no da dien mi shit kaka kwa weakness dan kwa janen chwa no kon chwa kwany la da ka rep ko gorken rep ko goru ko run ba kul we yani you guys are jealousy ko rame cha gor ka cha kare gor ko ba kare ko shinwari shikanak gor ko ba kare ko bunwar be ko lonak no mono point karwa da nyodo je ko kon week mu jor ka je ka yow bi dalo bi ne ku bi ka gang ke bi ne ku bi ka roja kwa ke bi ka nyodo ba dan nong de na chut ke je
ki bu gon ter bi la do mi le mo mi jek nyu je no jira mo jin week so to kon ke weekling re community ka dan kane de to ne de kon shun kel ga kirmi jadit ne to mi kan ngaje no tere je to ko kon bi kan ne kon bi kan ka promoted promotion charge to bang bi kan ga lat kai rank re government ka ko ba ga jagwa dan to no te katen ci community jongle to great apna state to unit state men je gu ni ka kor ga de dan ci ko to ko le la ne de shop ko de shamu ka goro ko nwara tena loy na de nono kan charli adan ci tore wi kan nasir so mnyu de gwanu ko kon ngune ko kon wik ko ne ko la nwara weakness dan te ne kono continental jang dwal ken kan dial yen mila kane ko ken kan ka use ko yen me ngen yen si adelo ya jorn ne ko ken so dwalun jal yen no ko lalet ke jama ne tin boom kan ware right now so tini ngwala laro jen travelers jen ngun na mo chelet mena kane kun kide chong kuje dana dong nek ne ko ai da dere bet mi ngaje no ne ko teken ka dwer mi kan dwer lat de bet de kan dunia de kan handle ki de riet ade ka jogono na me chana jelele nena ko dong bu goro jin pon jin jiram dan ba ko use bu nek bu ko nak ken tamare wi ka so sudan right corner talaman mi haten ka kan wore burdi nako nana me ci tuok pan me shanen ne de shwal ga tiger division chicken won wara ke dikana nakre wi ka juba mi la dejba shaling no jeni yan ga jago kor pade paiwa kwa poina kwa le japan ka corolium ka juba so muna ka ne tere kwar kuma ka bi ngaya jin tikel ga janga jin threat kaka ba yi gorno ba jiluch la dien let kana ga janga kana luch atu go ne ke 2012 2011 2012 ngoda kan 2013 kan kor kana tok luch kan nur na kan nur di al county de re kuma shit kan ne county la deni police ni you know I remember ke jen 2012 buga 2013 te go nur me sha ngok na ngwagda miran traffic you know jugo ne je ma de me jangno cha lo mongre kala wa ken te mi chikenerum you can which would kan war mi gan ngok gan point o yak chawri mkulo jo kwa lunga dora me wa wudo mo kep churo de barkut kirme yadit te tok chang kap kana kep ka kor pen te won yam ka jen 2013 chu kor di jo tok ci jaram mo kor wara kan war chana ko so jang la ken weakness dan la kana nen we can show use jen nyot kon to kon ko weak ramu gon ter be jipelo chalo cheng tinemetene na ram tan jani chikene ti de cholo no kene ke human ron kan go de ga cholo no ka animali ko ne di chidier na kan god na kan ran ke kwi ko buga te ka long buga te ka power na mo siang cholo lot kula ne di chopo de kan wore kan ganak teram chikiti ngode je Uganda ka ten ngon na kan wore ba ko kene de konon kwale joro ji jang so weakness dan kon wore je George and tama wi mon and I really feel a chem long mili nga rwani kon lat ke joron ko ken ka queen wore wala kana lar no dor metede yo gwa na kana yela mo gene yarang mo gene ya ko gor te ne tu ko wi ka ya kana te ko ken wol ten lo jen ko chaw mo ko gor kwale use so mnyo dan o yanti in ke weakness minen woga media na ko ken de rana feel bad long mala kalingen tin kon latka de ngaje no kon o kon jek ci kon wagwa gwa de memen banaling ala Michael Makwilwet ajen jang ndanan to kriem dan manakon jang me a tribalist la la de wik ka so Sudan ci am tok ci aje be men lingaja ko agenda jan melane janka Michael Makwilwet a disgrace ka Junubin ka so Sudan kelio a jang metal mengaje jang me tel mutong babnong re which ka so Sudan me bana ba ka mat kaje dio jenga yen raja la ro ke je media ti kon la de ka queen lieutenant
no di yenen la media and ala ka condemn no melet kene media many te lat kene shondien. How many people they kill in Nasser, bombarding children, using Antonov helicopter, using chemically cluster bomb against innocent children. And we shall Michael McQuail was a go jeno deje nang deje yen ka deje tich ketin konte letter ko jen akwar laran information ka jang ban mun biya kula ngajane jang misiro ra bemen ger nyinga dial nana ka dial biya nen telada tele tom biya ma jektoda lada ne jang ka tin dial le dial ko please ne jang roani ka dial ka roani tel talk mutaten me dan cha jogo no ichi kum Uganda cha benre which ka South Sudan cha laro no tele ramishi Uganda deployed in South Sudan, and that become lied afterward cha laro yes we deploy Ugandan military in South Sudan to help us calm the situation. How? Why did he lie in the first place? He should have stated correctly. Kosni dial contrary because South Sudan nan to kon talk. Timbe ko janda dob nan jene dial ga jene ga Uganda bire which ka juba ken ka dob normally mura dien chan no to dial gu kaka. But ken chicken they will never tell truth because their agenda is to please their tribe. And this Dinka-led government agenda na South Sudan be yar. Me kan kon join ne ka re wujemo tell me la tong betok. So Michael McQuail was melada ke liu anak nuare jenen yer mote tenewal ko jaram dana la roch a jaram dana nang nuar ni cha ninga dia lar kan dia they are all lie a gwan kasha no tel mutong bian enten no dial ko keno kontin nakatin ko na Michael McQuail was scarlet ngai jeno naga nuar kun so go je go anu bran be char ko chi ne ko chi be jana ka mun ladmi che ro lot chi me chi kana latten go ba ma ju dak ba je ko nya ne shan wor ya nak chi me shanen ne cho ben dok tu cha ka nak karenel ke jano chu nyok ka mu boka na re winde ko ken ka shu ko kor nyok mu to kana ka ku kan de ko kan deploy kel kan wor ko ne ken ge jur ban yo je mu den be atamal